malo, zna se da su oni bili sveštenička porodica od oca na sina i to je potrajalo jedan dugački period vremena gde su se smenjivali kao sveštenici. Javlja se pop Stevan iz Luke na ušću Neretve kao potomak Likinijev i ima dva sina, Tihomira i Čudomira. Ovaj Tihomir se pokazuje kao značajna ličnost. Prvo se proslavio gradnjom jedne crkve Svetog Stefana u Drijevima, to je današnja Gabela. Njegov sin Ljubomir bio je zapažen od cara Bodina. Možete ići dalje na Bodinovo. Evo, ovo je Srbija cara Bodina. Zapažen od cara Bodina i on ga postavlja za župana par sela, par župana Trnova 1120. godine od cara Đura, koji je tada svega 2 godine bio na prestolu. Ostavi taj podatak u potvrdi Uroša za župana. A zatim Uroša premeštaju iz Ljubomira u Rašku. Raška je jedan veliki, važan banat. Srbija je bila uređena na banate i na župe. Banati su bile vojne oblasti. Ban je bio više vojna ličnost i starešina, dok su župani bili civilni upravljači. I njihova teritorija bila je manja od banove teritorije. To ustrojstvo uveo je car Budimir još 711. godine. Uroš postaje u Raškoj vrlo moćan i to je taj Uroš prvi, Uroš Beli, da je on postao neka vrsta vladara u državi koji nije više mnogo vodio računa o caru u Skadru, nego je vladao kao samostalni vladar. Nije bilo nikakvih sukoba do izvesnog vremena kada se on proglasio za velikog župana, to znači titula iznad bana, ili obuhvatala je njegova uprava i obuhvatala jednu široku teritoriju, jednu važnu i bogatu teritoriju. Nije vodio više nikakvog računa o centralnoj vladi ni caru u Skadru, nego je nastavio da vlada sam. Imao je 4 sina: Primislava, Beloša, Uroša i Desu. U to vreme Ugarska je bila više srpska nego mađarska država. Većina stanovništva bili su Srbi. Srbi su dolazili iz Srbije u tu Ugarsku i zauzimali visoke položaje u državi. Primislav je otišao u Ugarsku i uzeo vlast u jednoj oblasti, a zatim je i Beloš otišao u Ugarsku i on je bio neka vrsta kao prvog ministra, kao predsjednika vlade, Palatan. I njegova sestra Jelena bila je udata za tadašnjeg ugarskog kralja, koji je bio slep, i njegova supruga je vladala, u stvari vladao je ugarskom Belošu. Posle jednog vremena, još kada je Bodin bio na vlasti, pošto je video da jedan od njegovih činovnika na dvoru, Stefan Jablanović, poreklom iz Trebinja, se pokazao kao jedan visoki državnik i Bodin ga postavlja za bana Bosne. Stefanov sin je ban Borić, za koga ste čuli. To je početak
dinastije Jablanovića, ali dinastije Banovske. Vidite kako je do toga došlo. Desa, koji je bio ban Huma, najmlađi brat, on je negdje došao na taj položaj oko 1150. godine, postao vrlo moćan i prohtjelo mu se da potisne svog brata Uroša u Raškoj i on ga je bacio s vlasti, uzeo vlast gotovo u celoj Srbiji, osim jednog dela Skadra i okoline gdje su još vladali Nemanjići, i Desa uzima zvanje velikog župana. Desa vodi jednu politiku spoljnu i on udaje svoju ćerku za Leonarda, sina metačkog dužda Vitala, i to je početak saveza i prijateljstva između Srbije i Bletaka, Venecije, koja će doći naročito od izražaja u vreme Nemanjića. Desin brat, Uroš II, je također uzeo titulu velikog župana, vladao nad dobrim delom Srbije do 1155. godine, tada je umro. Desa je ostao sam kao vladar, praktični vladar, jer su posljednji Ostrivojevići bili nesposobni, nije njihova vlast se protezala dalje od Skadra do Kotora, samo na tom predoru. Desini sinovi, Tihomir Konstantin, kojega često zovu i Stratimir, i Nemanja, 3. Desa je umro u Trebinju 1166. godine i sahranjen je u crkvi Svetog Petra u Polju Trebinskom, gde mu se i danas nalazi grob. Njegov najmlađi sin Nemanja nasleđuje ga kao ban Huma, a njegov stariji sin Tihomir kao ban Raške i Konstantin kao ban Primorje. Konstantinovo Primorje bilo je između Cetine i Krke sa ostrvima koja su pripadala tom banatu. To su Šolta, Brač, Hvar, Korčula, Vis i Lasovo. Nemanja posle smrti njegovog oca Dese uzima zvanje velikog župana i ostaće u tom zvanju do kraja svog života. Nije menjao to zvanje. Nemanja zauzima Kotor 1181. godine, kada je ubijen car Radoslav, protiv koga su Desini sinovi ratovali. Povod rata bio je dvostruk. Prvo, ovi Desini sinovi Desa i njegova braća po onom feudalnom običaju borili su se za vlast, za teritorije, ali bio je jedan drugi razlog, verski, jer je već crkva bila podeljena. Nemanja je kršten po katoličkom običaju i njegova braća. Car Radoslav je bio pravoslavac. Bilo je tu sukoba i na verskoj osnovi. Nemanja je tek pošto je pobedio i došao na vlast, ponovo se krstio po pravoslavnom običaju, napustio katoličanstvo. Imat ćemo mi još i kod njegovih sinova sukoba po tom pitanju, jer to je ta podela crkvena bila je još svežeg datuma i išla je ta podela, ta jurisdikcija crkvena po sred srpske zemlje.